Wariri ruvunge rwa biashara nini na thothaiti ruthiete na mbere na kuruta ritana kwi mwingi kwigwatanithia na miongano ya thothaiti niguo mabote gwikuria maundu matiganite. Thothaiti ya Daima kaunti ya Embu ni ikindiritie ritana riu na gutabania mathomo ma kuthomithia membao makiria ma 3,000 mawega ma kuongerera njira cia kumaretera mbeca. Mathomo mau thirikari ya urwa kugwatanira na thothaiti gutetheriria ikundi ireka maundu matiganite maturari na makiria cia mbeu nini na mathomo makugacithiria maundu maria mareka niguo na mavewa ngomba makavata kwiyandura na ukinyaniru. Kunyitanira kwa thirikari natwe it will mean each of us is contributing into it. No ne siria thirikari no ndo eno voti. If we would be able to get it from the government directly, tugiakora ni andu ta Kildi coming in, then we'll just go to them, request them to come mauka mathomithia our young people tumangurupite first tukavota ku identify these our young men interest yao is into a particular sector. Kuringana na Diana Wawira avitha munene wa thothaiti eno angikorwo ngwatanĩro no yonekane makiri ma mawira ni makuthondekwa na utonga wa thothaiti no kuri na gicunji kia 20 varigana. Daima Sacco standing at 1.7 billion today, then ewa na ingikora ikivituka the current asset base of the institution. Tondo nesiria turari overall a very huge number. Tondo tari ukavota kunyita youth na wa mundu weke kaundu automatically the growth it will grow by over 20% within a very short time. Kuona gicunji kinene kia mwingi ni arimi na avuri biashara nini aria mataina uvoti munene wa kwigurira migunda. Thothaiti ya Daima ni ambirite muvango wa mwanya wa kuvotithia membao kwigira na migunda iria mangiaka nyomba cia gutura wana kana biashara matukuri maukite. Currently we are discussing with Zakli ambao ni a member yetu na ni ma invested in real estate. So turaroria gakora no mafote kwendia plot kwi mundu at 550,000 na mundu ucio ni wavewa 2 years ya kureva na ni mu member wetu ni tukumu finance avote kugura that plot areve pole pole na ka plot kauga security gwetu. Kuvitukira minister wa thothaiti Simon Chelugui muoroto munene wa thirikari ni gukiriria utongo wa mundu wa gikiro kia nthi kuvitukira miungano ya thothaiti cia arimi biashara na ngombo. Kithomo kia umuthi ni kithomo kiega muno ni kiravota gutethia andu engi muno ona twita audi members aria kuruthinwa Daima kwina maundu mamwe twathi tukirinyuaga after gukorwo tukindwa ithomo cia Daima ni ratethereria andu kumenya ndio haruta mawira kura sometimes mbia cia kuciuragira kwina undu na tuika enlightened that mvate gukunoka akiri mvate kuruta wira na vinya mvate gusaririria biashara sindira mvate kuongera thina wa wira ndikarira na mwena umwe. Vandori Vakameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.